Olaba fethu igama Vusi Mabunda Mabunda muhla aqala umuntu ebheka wonke amcalayo sibuyele ngenye video futhi namhlanje sikhuluma ngendlwabe masturbation bafethu no man ukuthi abaningi sebakhulumile kwaqala umlomo yabo bayikhuluma le ndaba ukuthi masturbation right masturbation ayikho right so like nami ngithi mangiphonse yabona ngiphonsele ekutheni manje nami sikwazi ukuthi sisizane nabantu ngoba bakhona mhlawumbe abanye abangazi ukuthi inceda kuphi imosha kuphi yabo so basically kwenzakala noma ushaya masturbation umhleko ocala nje socala ngama advantages wakhona so ama advantages wakhona bafethu iyakwazi ukuthi iqoqe kahle lento leniqoqe mhlambe say umuntu wakhe akekho uwedwa ukhumbula umuntu wakho yabo ona mhlawumbe uyabona iskate somewhere then uyakwazi ukuthi like uzikhulule yabona like instead ukuthi uhambe uyofosta umunye umuntu ukuthi nenze ezinye izinto angafuni ukuthi azenze uyakwazi ukuthi uzincede wena number 1 number 2 uyakwazi ukuthi iyakufundisa like to know or to understand your body like ukuthi uzi-understande wena ukuthi like uyakwazi ukuthi ubambe mhlambe ejaculation like isikhathi eside ukuthi like mhlambe wena mase kumele ube busy kanjani like iyakwazi ukuthi kuncede like especially khona abanye abantu abangakwazi namhlanje ukusebenzisa i-condom so umuntu mhlambe athi mina ngakayijwayele lento lena or mangifake i-condom angichami yebo into ezinjalo like angisheshi ngichami into ezinjalo so like angifile iyakwazi ukuthi ikuncede lento le like you can use i-condom and practice on your own so ngikhuluma ngamajita mostly you can use i-condom and practice on your own and then number 3 iyakusave ukuthi ungakwazi ukuthi uthole ezinye izinto esayidini like ukugula like ama STI like you know these sexual transmitted diseases into ezinjalo iyakusave ukuthi ungakwazi ukuthi uzithole lezo zinto lezo number 4 uyakwazi ukuthi like say mhlambi ethikini izofika bomaninini so like now overread yabona and then bese ke bomaninini uyafika bese uyafika akuwe sekuyi round 2 kuye round 1 uyayibona nje and uyazazi ukuthi round 2 uyavaya straight vele like awumoshi isikhathi vele uyazi ukuthi uvele nje mase siku round 2 vele lapho ngisadideli ngoba siyabona sengiphola pholile akusafana nalo kuyangishisa yabo so uyakwazi ukuthi kuncede lapho and then ama disadvantages wakhona bafethu uma uyenza lento le kuba khona lo muntu omcabanga umfaka engqondweni yakho so kuba yisithombe somunye umuntu leso and leso sithombe leso omunye umuntu leso si attracta imimoya emibi like uthola ukuthi manje wena so uba addicted to yona lento le and then moba addicted uloku uyacabanga uthola ukuthi esikhathi masesihamba akusesewuwe ocaba ofuna ukuyenza lento nanoma nisongasafuna ukuyenza but kukhona lo moya okwenzayo ukuthi uhambe uyoyifuna lento le yabo uyoyenza lento le namhlanje uhambe etoilet uhambe uye kuphi bathroom or wherever like abanye bagcina sebayenza nasesigangeni nje like umuntu athi ahambe endleleni yabo of which is not right bafethu when it comes to that because like abanye abantu bane addiction uthe addiction yakhona abasakhona ukuthi bazibambe bona and akusiyibo imimoya lento iattracta imimoya emibi iattracta imimoya yokuthi kusasa ugcina sewutholakala ukuthi bathi unesichitho kumele uyogeza mawuyohlola lapha bathi uhamba nethunzi libi uhamba nethunzi limnyama uhamba nantontoni yabo nasebusuku mawulele nje kuba khona lento elala nawe ufila nje ngathi ungavele uhambe uyoshaya lento yakho yabona and okunye uthola ukuthi uma so sesimeni sokuthi intombazana nayi or umfazi wakho girlfriend whatever uyabona nibhize ngezinto zenu uyashaya lapha yana but wena awusamanelisi sekumele uwaneliseke wena nanoma yena sekathi okay mina ngishap okay fine it's fine ngisho ushap then bese uyahamba uyochubeka wena wedwa ngale side of which akusinto right sometimes ugcina songasana
nembeza ongasakwazi ukubekezelela omunye umuntu and futhi ungasakwazi ukunqenga so ngoba uyazi ukuthi wena you can help yourself ushaye i-arm struggle yabona so inkinga iba lapho bafowethu angazi nami ukuthi mhlambe kuyakhoneka ukuthi ukwazi ukuthi uyiyeke but like talking to someone mhlambe engakwazi ukuthi ikuncede lento lena ukuthi uyiyeke yabo like I'm not saying like yeke complete because like sengikhulumile ama advantages okhona of which ayakuhelpa ayakunceda wena ama advantages okhona so like I'm just saying ukuthi like I'm talking on behalf like on in terms of addiction if lento sakwazi ukuyeka then khuluma nomunye umuntu umtshele nje like yazini mfethu ngine problem eso man yazini ngiyazi ukuthi indaba enje ngale vele akukho izothu ukukhuluma but like uyamtshela umuntu like ngine problem ekanje mfethu and angazi ngayeka kanjani then uzokwazi ukuthi akuncede enezinye izinto siqala ngamaphone pornography like ubukela iphone mumanenini like va yabona so athola ukuthi gcina seya develop lento le yabo awusancingi umuntu nanoma umuntu wakho sekathi uthi hayi man hayi namhlanje okay no it's fine yabo and like ungahlala iviki ungalali nomuntu wakho because uyahamba uyozenza wena uyoyenza lento ofuna ukuyenza maqede bese usowucedile uyabuya yabo and of which akukho right ekuthenini manje sekumele unomuntu endlini but lo muntu lo umuntu ukuvakashela mara ukhona ukuthi umjabulise because wena ungakwazi ukuthi uzijabulise wena awuncengi umuntu nje vele ngoba uyazi wona ukuthi angakwazi ukuthi uzincede yabo so like uma uyahamba uye emntwini batshela ukuthi unesichitho nesinyama hamba nesilwane unawo phonjulana nezilwane nje ebusuku uyayibona so ayikho right lento leyo bafethu asizameni ukuthi sikhipheni on the limit masishayene kahle mhlawumbe relieve stress I don't know but sishayene kahle nje because iyakwazi ukuthi relieve stress iyakwazi ukuthi itrain nawe ukuthi ube like qele yabona ube like na riding yabo ukwazi ukuthi uza understand wena so asameni ukuthi sishayene kahle indlwabi yazi le topic inzima bafethu nakimi inzima so igama Vusi Mabunda Mabunda muhla acala umuntu bheka bonke abamcalayo cala bese uyasubscribe bafethu noma ungacomment enzansi usho ukuthi hayi wena nje lento ikhuluma ayikho thina siyachubeka siyayenza lento le or maybe ungasho ukuthi no mina like nokuyenza ukhona umuntu engimaziyo oyenzayo uyabona asisiza nini bafethu ngoba bakhona abantu abane addiction ayikho etshwaleni nakwezinye izinto kuphela addiction iyaba khona ku masturbation so cela bese uyakhomenta like le video don't forget to subscribe share it nabafowethu nabo sesteri until we meet again on the next video thank you